INP Mizo Channel Clear tu le ngai khatu zong zong te in zain chipai kan bu ka cheu July ni thum pathian ni ania dama in opthep kan bai sei mendat lama sipayan cherong le hle makui region lama thingtlang khuwa an hal le paku lama po in dona anasa le hlea thakhat chungin KNU Brigade 510 SSC sipai som ko chuang an that rual ban lo na nei zai thiam lar painte cho chu kumthum chung zel bangzu turati ani ahmasa in chin state lama tang hian bul kan an tran lenga Myanmar lam chanchin langsar zual kan ngai tha hole don nia chin state chim lam matupi khopuya sanbo venga kumsom pasari mi maiche pakhat chu sipai pensioner major win 9 anti kumsom nga vel mi matupi khopuya chuan zun ni somni le panga khan alo pong sual ni in nimin khan social media tar lanani a mai chehne na thuzo fia tur nei anga in soin a ina a hruaya a chet sual pui tamai ni in Zalen News chuan soi pong sual to ki u mai chia ve tho pakhat chu April thla khan SAC sipai te hlavin atlan to a u chungchanga zo na nei angin sipai pensioner chuan an ina a hruai nia soini Major Win 9 hi matupi khopuya kumsom pangala ya lo to a tuna matupi khopuya mek an battalion commander ai ma in an hlau zuak ni in an soya tunlaya matupi khopuya mian man thin po hi ama wang ni in an soya ni Chin state chimlam minda township pa palung tui khuwa zun ni somni le pakua khan SSC sipai tele mindat CDF te anin kapa SSC sipai pathum anthia chutia sipai an thi ta ka chuan SSC lam chuan civil mi te in an suwa samle a in anti chia a anthil nei tele bike te an tuitlan te chenin an hal chiat sat tavek ni in nimin khan mindat CDF te nan soi palung tui khuwa hi mindat matupi le thilin township in rina tui harsat na khuwa ani vea tuian harsa ti hria in SSC lam chuan an tui khur siam te po anti chiat sak tavek ni na lang tin July ni nimin chomhadar som pakhat vel khan mindat township pa chiat yuwa le sun tong khuwa te chu jet fighter pahnin an boma chiat yuwa khuwa civil mi pahni an borala midang pahni in hliam na takan tuar bok ni in mindat people government chuan an soi report petuina soidan chuan hliam tuar hi palinga velan ombok in dona chua thu soitur helama hian lem lova SSC lam hian civil mi te an bitum ve reng ni in mindat people government a an spokesperson Salai Yoman chuan a soi mindat CDF te point SSC thilti danan dem thu chua an siam ve ngal bokani tin nimin khan mindat CDF te le SSC sipai te anin kap le boka SSC lam hi engen din muntar lan na kan muchia lova mindat CDF member Dominic Omha thang aboral thuan soi anu puile afa te pali akal sanani ama hi Roman Catholic ni in pathian tri mi tak in khom po pel du ngai lo rong bol na tui mi ram le nam mangai mi tak ni in an soya CDF ani laya athu soiro pui tak pani hi ama sunan kanan soi chonga nge tui khur lai huna i lai ve du lo chuan tui a in thei huna invest ang che ti le mitinin in hria ta na ka du chu revolution kan bayawanga thitur kan nilo revolution a hian tel lo ma la eng tika emo chuan ila thile don thowa chu wangin thi ro chuan ramtan le midang tan thi hi atha berani ti thu pani hi alo soi thina ni asoi angin ramtan anun na hlan ta Sakain region ta se township pa Inkuk ka atanga dongchi lamakal sipai te chu July ni khat zanma sadar kuwa vel khan PDF 10 bominan lo beya sipai pangan thi ni in guerrilla warfare KPK tenan soi pale township huam chunga kan chi ngyong kung le maji kwa khomi
an vaya mi sang thum vel chu nimin July ni ni khan an kholama sipai an lu vele ta ka wangin an ral tlan le hlom nimin tuk dar kwa vel khan pale khopui lama tangin kanchi kholama kal sipai som sari emo vel chu PDF ten an lo lambuna sipai pasari an thia hliam tuaran omnual ni nan soi boka heng khothum vela hian kum upa tarchak vakto lote choven khuwa an hlum ta ni in an soya sipai nan hal hlum le du mayang ti te po a hlo om rum rumani makui region lama thingtlang khuwa an hal le Yisachu township mar thlang lama om East Biba khuwa chu zun ni nimin tuk dar riat vel khan sipai le piuso tri mi za velin an hal le ni in Biba khopa pakhat chuan a soi nimin piazan khan an riak to a nimin tu khan khuwa an hal ta ni ining zat nge kang ti po an threchiang hlei theilo sipai an lut don ti an riat ve le khan khomi puite chu an lo tlan vek ani Biba kho hal tu SSC sipai kir le te po chu July ni nimin tuk vek khan PDF pol thum tang kopenan lo kap ve ngal boka sipai pangan thi ni in yisa chu PDF tenan soi sipai te hi an ni chuan zale somnga vel ni in an ngai makui region a hian sipai thu nei na pong la ka tanga mei khatop thleng khan in sang thum le somnga le panga akang ral to a rampum huap anga soi chuan in sing khat le sang riat le zariat chuang akang ral to makui region thilin township thalin khuwa atanga kal chuak SSC sipai zani vel po Yo Defense Force YDF 6th Battalion 7 le 8 le 15 Battalion 10 bom ka chuachi mangin an lo beya boman ka om ngai na an riat lo lai an chi ai lai takin an kap zui ta ni in an soya sipai som panga aya tlem lo chu an thinge ni in an soi minute somli le panga emovel anin ka pa YDF lam hi thi le hliam an om lo ani mai thei lo lam bun tu zo kan nia thatakin anin sa seng thei aniang soi a om lo ani paku region chauchi lam kha an boi thar le hle bok nimin tuk dar li atang khan chauchi tamsi pa mung khopui bulok chong pia kho che vela KNLA le PDF tang kop te le SSC sipai te anin kap na sa a anin ka na che vela mi te chu an tlan na sa le hle ani ni tin mai khoi lai lai mo hi chuan ral tlan an om regani hi chong pia kho che vela anin ka na hian SSC sipai te an che chia nia soyani a an che chia ta wangin thlo na in boman thlak le a ral tlan an tam pha ta ni hemi chan chin hi nimin chhun lama an soi le dan chuan chong pia che vela sipai ke man la ka wangin le sipai thi an oma man an om teu boka wangin SSC lam chuan thlo nei nan ka ni in an soya chanudar ni vel khan helicopter pahni le jet fighter pahni in an ka ba ka leilama po sipai motor pathum tongu lama tangin an kalbel le nia soyani Sian State marlam Mongku district lam kha kan soi thina an re le dewa ma se tlai kho nuwa thu thar tle ma zong an nei ve le zun ni som ni le paruk le ni som thum te khan indo na voit ni achuaka SSC sipai pathum an thi ni in nimin khan da ko kang chon a soi rual ban lo na nei zai thiam lar painte cho chu kum thum chung zel bang zu turati ani ama hi thalaka kan muangin rual ban lo na nei ania ma se CDM te tran puina atel ve ni in SSC chon an ngai de urova ama man turin telegram lama lobby anti mai thin SSC sipai thazar noya hausa hanging u chuan campaign a beitan ta a ti chuan pian phunga rual ban lo na nei painte cho chu sang ni le som ni le pahni kumin march thla khan an man ta a thaliam ta zun thla khan eng sing zel court rorel na chuan anti terrorist act number som nga na number te som na be chanin na ram thok chunga kum thum chung zel tang turin atitani Asia lo thengot mai Moon State chai tu tam chi pa in ka pu khobul loka sipai motor reson le oil phur motor rual
okarita kem lama va in chop bel tur te chu KNLA le tatung PDF that battalion ten nimin July ni zing lam da riat le minute som nga khan an lo kap ve le a motor pan hi akang chia ni in an soya thi le hliam om dan an soi thei mai talovani palo lama in do na SAC sipai som aya tlem lawan thi Tanin Tari Region Palo Township huam chunga hian zun ni somni le pasari atanga som thum thleng khan in do na azoni na chuaka sipai som aya tlem lo chu an thingei ni in Palo PDF tenan soyani zun ni somni le pasari khan anin kapa zun ni somni le pariat khan nan tong khwa SAC sipai tenen zandari le chan ve ve la tang khan anin kap le a chuta tang phei chuan ti tak thlakin anin kapa zun ni somni le pakua khan machi kung khua om SAC sipai tenen anin kap le boka zun ni som thum chom hadar som le chan ve vel khan chonge kholam panakal SAC sipai tenen in kap le in tlaidar li vel khan momi le palo kung lama in do na achuak le bok zandariat vel atang phei chuan anin kap na sani chumi tum chuan sipai som aya tlem lawan thia PDF lam pakhat aboral ve boka midang pali in hliam an tuar bok thakhat chungin KNU Brigade 510 SAC sipai som ko chuang an that Karen State KNU Brigade 5 Ramchan Phabun District huam chunga zun thachung khan SAC tenene in do na voice ni chuang achuak mana SAC tele an lamtang BGF te an vayen somkua le palian thi ni in KNU Brigade 5 lam chuan nimin khan an soi in do na hi voice ni le somni le pathum achuaka thi ba ka hliam tur somnga le panga an om ngei ni in an soi bok tin an rason thiar vel nana an man sakor som pathum an kap hlum boka som in hliam an tur boka rason phur motor pakhat ka chiat ani bok thakhat chung hian KNLA nam sipai pakhatin ramle namtana nunna ahlana midang parukin hliam an tur boka SAC sipai teral thuam lena wangin civil mi pathumin hliam an tur ni in an soi bok hei hi KNLA Brigade 5 Ramchan huam chung chawania Brigade Ruksari Lion oma chung zinga chuan sipai thi an om nualin arin omani hi okarita kem kha ngayan la o char zun ni somni le paruka tanga in kap tran kha nimin July ni thleng khan KNLA le Venom Special Commando tepon an duangin an la hlei thei bik chuang lo SAC lamin thona mangin boman thlak na sa a tangrual lam hi an duangin an che hlei thei bik ri lovani mele hetia okarita kem lak mayani lo ta ka hi chuan SAC lam point mun danga an sipai te fuina na mang turin thupe an chua hiala mun tina an sipai te chu mani kem tlom san ai chuan ramta na nun na hlan ngam turin anin fui sau ni in sipai zinga media palai in phumru tenan soiti khitet media chuan a soyani chutianga in fuina na mang tura an ti angin tuna po hian sipai te zinga chuan in fuinan takan mang to nia soi ani boka sipai te chu som thume movel lek ni ma se an ayatamin an beipuin an tlom mai lo sipai pakhat man thilo an hne hle zo kani ti in anin fui ve sau maya an moral down lutuk tur fuina nan mang ani berang chu hetianga maninun na thap tak mewa tran kho tura anin fuilai hian sipai an lak tir laya an thu ti amero SAC lam hian an hlen lo hle ti nepido khopuya construction special force lama pakhat chuan asoya comment sang ni le som ni le pani khan sipai zinga matric exam chang du anom chuan chan theya niyang anti zeta mase sikul kalan phalle mi lova special force security tan bi ka anda nia soipo nakina chuan ral matonga an kaltir le tho thin bokani tin SAC sipai te hi ral be tura an kal chua he chuan TA tive maila traveling allowance ang chi deuh hi nikhata Myanmar chiat sang khat le zani zela chut saka pek tur ti ania atlem te reng nen chu po chu aza ve kat le chongin
tuna hi chuan cheng zaruk chau an peto ni nan soi boka hei baka sipai community chunga hian ming rang vo in chumi fi khami fi tia an hlo kat tur a omzel boka hetia an kat hi tunlai hian sipai pakhata cheng sing ni le sanga chhovel ni nan soi boka an chanchin an mani sipai ngei na soi dan chu hetiang hi nia toy ten kan an soi chhong lo ka nge sipai ho tu lamin du sak tak anga mian biak point lo lom ngal mai lo turani kauna le kha kan don phei chuan lo om takani kan chan vo dang chu sei lo kan sil tur puan tak ngial po men ngai tu sak lofa kan rem chan dan danin kan mu mai zela ni maya senior ten junior te an en dan ti lam phei hi chu soi ngai lo tlukani chu wangin sipai ni hi chak su tu ma lo lut su office lama kauna le kha in don chuan in mai do turin om mai ula aswal lawang keini tuna nepi do khopuya construction army ti ming men vo te hian enge kan ti nepi do kanom hlei nem kong sira te kan duty ya bank te kan venga chutiang mai chon kan om te yani ati ani asian special envoy to Myanmar Prak Sokhon chu July ni khat khan SAC thunwaya kun theideu pol tenen anin mutangeya Myanmar ma remna le mon na om thei dan turte humanitarian aid kalpui dan turte an soiluama ti chuan NCA member then khat kan news masa kan soitak tenen po khan anin muhlom boka ram chunga remna tluan tling om thei nan te har satna tok te tran pui dan turte nakina remna kongzon na in biak na an nei le dan turte an soi ho ni in PPST spokesperson General Chong Yun chuan a soi ti chuan pusukhon chu zun ni khat nimen pi atlai khan a kir le ta ni soito ang khan tun tum hi azin tum ni na ania nepi do khopuya SAC ho tu tele political group then khatenen anin mungeya mase achung thuan rel sakmek pisu chi ne nero anin mutheitalo SAC lamin an phal tangang lovani China Foreign Minister Wang Yi chuan Mekong Lanchan dialogue mangturin nimen khan Myanmar apanta ani hi sipai thu nei na ponglak nuwa Chinese official zin chuak masaberani Myanmar zin chung hian Wang Yi hian SAC Foreign Minister Wana Monglin amudon ti achiang toa meno hlananen anin muangem tiro achiang ri chi alofa puwang hi zin chan hi kumin sang ni le som ni le pahnia Mekong Lanchan ministerial meeting mangturin ani bera Myanmar ram historical monument omna pakan khopuya nei ni in July ni nimin khan he meeting hi an tranani Mekong Lanchan committee a hian Cambodia Laos Myanmar Thailand le Vietnam sarkar foreign minister tepo antelve don boka heng ramte tho ho na hi sangni le som palikuma bultan to khani sangni le som palikum khan Asian le China ruai tu te in biak na Myanmar rama anneya chumi tum chuan chuti laya Chinese Prime Minister Li Khachang ngan rotna siamin Mekong chevel ramte mason na arwal khai theinan le anin tran pui ton theinan thok ho turin rotna lo siama hetiang hian an lo pui tlin chhota ni he meeting hi China telin Mekong chevel ram nga ten kum tinin chairmanship anin chok thina kumina Myanmar in chairman na thokang tuntuma an meeting a hian in remna engemo chu an nei le ngei narin oma he meeting hian SAC hi Myanmaram thuni na nei tu le kengko tu ni na alan tira Mekong chevel ramte in lungrual na alan fiatir hle bok ni in zomen tun chuan July ni khat kha na soya NUG lamte hian hetia zomen tu nana thua soi hi engtin chenge monen chan let ni kan thlir chhauzel don nia ole tun tumata na Myanmar chanchin langsar zual kanan ti chuat hi chu khati zong kha ania ngai khatu zong song ten atop thengamin ngai khak sak le wangin in chunga kan lo me